ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ इम्फाल मनुंगी मरुओइबा लंबीगी मफम कयादा मरी लेनबा डिपार्टमेंटना मिटिंग चंगबा वाटपदगी नोंमा नोंमागी फिबम सोक्चिलक्ले करमजरी आईएसटीवी की नुमितिंबगी पाव मिटिंग ताबेरी बसिंग तराम नोकचेरी हजि पाव सरोन बिजरी इम्फाल मनुंगी मरुओइबा लंबीगी मफम कयादा मरी लेनबा डिपार्टमेंटना मिटिंग चंगबा वाटपदगी नोंमा नोंमागी फिबम सोक्चिलक्ले लेगाक असिगी वर्क्स मिनिस्टरना चाही असिगी चटखिबा मार्च था असिगी ममांगदा मणिपुरगी मरुओइबा लंबीसिंग सिट नालनगनी हाइना मीडियादा फोंदोकपा लेख्रबसो हाइदोखिबा वाफम अदुगा हौजिक लेरिबा लंबीगी फिबमगा येंगनबदा चाउना खेनबा लेरे मियामना लंबी सेम्बिदि हाइना लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनबदगी ऑफिशियल अमदी कॉन्ट्रैक्टर मसाना लंबी सेमलगनी हाइना थाजबा पीखिबा सगोलबन लंबीदगी टिडिम लंबी फाउंडरिबा लुक्राम लेरक लंबी असि ngasi फाउबा कोइलास थादुना लंबी सेम्बिदबदगी नौहौनना लंबी असिगी फिबम सोक्चिनबा हौरे अमरोमदा इम्फाल जिरी लंबीगी मोइरांग लेरक अमदी मैनो लेरक अनिगी मरकता लेरिबा लंबीगी सरुक असि मतम खरगी ममांगदा पोट होल मेनखिबा अदु ngasi अमुक मफम कयादा कायरकपदगी चथोक चसिनदा खुदोंग चादबा मायोकना हल्ले अमरोमदा इम्फाल की लंबी सिंगी मनुंगदा यामना मरु ओइबा लंबी अमा ओइरिबा रिम्स रोड असिगे मफम कयादा पोट होल कया लेबदगी चथोक चसिनदा खुदोंग चाहंद्रे अनाबा मियोय कया फावबा पुरिबा रिम्स हॉस्पिटल यावना प्राइवेट हॉस्पिटल अमदी क्लिनिक कया लेरिबा मफम असिदा चथोक चसिन तौगदोरिबा रिम्स लंबी असि सेमजिन बिदबदगी नोंमा नोंमागी फिबम सोक्चिलक्ले मसिना लंबी असिदा अनाबा पुरकपा अमदी मिचम मियामना खुदोंग चादबा कया मायोकना हल्ले बिष्णुपुर कमांडो अमदी बिष्णुपुर पुलिस ना ngasi बिष्णुपुर वार्ड नंबर 9 मापन अमदी 13 दा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखरे मिफा मिपुंदी यावखिदे लेंगा क्याउना मरी लेनेबो अथॉरिटी कयाना लमदम मसिगी तांगलबा पोनी सगोल योखतनबा वाफम क्या खनबगा लोइनना मसिबु योखतनबा थौशिल थौरांग क्या पाखतकनी हाइख्रबसो ngasi फावबा थबक तोंथोक तबना पृथ्वीदा तांगलबा सगोल मखलमा ओइरिबा पोनी ngasiदी लंबीदा सीदुना लेरबा फावबा यंगशिनबिनबा लेट्रे ngasi ayuk Imphal Police Station ki manung chanba Kaisampat le majum lekai mayada tidim lambida poni sagol ama lambida siduna leiramle angan bayukta miyamna sagol adu mafamadu da siduna leiramba thengna rakhibani matau karamna siramli bano haibadudi chapchaba khangba ngamdre mari lenaba authority na sibakchang adu matam kuina lokhatana leikhe मोइरांग केंद्र की मनुंग चनबा ngang खुंगंग की ओइना नुमिदांग की मतमदा मियामना चथोक चसिन तौबदा नुंगाइनबा मखा लेकाय अमदी अवांग लेकाय की मफम सिंगदा मै ngalhanaba मोइरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंट की मखादा ngang लेकाय स्ट्रीट लैम्प डेवलपमेंट कमिटी न सिंदुना थबक पाइखतपा हौख्रे प्रोग्रेसिव फ्रंट की माइकैदगी थोंगाम शांतिना इलेक्ट्रिक बल्ब अमदी वायर सिंग कमिटी द खुदसिनखरे थौरमदुदा हानगी उप प्रधान टोम्बी प्रोग्रेसिव फ्रंट के एडवाइजर मोडू यावना मियोय क्याना सरुक याखे थोंगाम शांतिना मियामना अयाबा पीरबदी खुलसी पुंग कुनमरी युमथोंग खुदिंगदा मै ngalhanbada natana sentok lehenaba khul ama ohenba yagani haikhe kaima ngangkhale kaila adugi 30% do puthokne na ayaba myamna pibiraba ai ngangkhale kaila amambabda lehenjero power 5 megawatt kila 8 megawatt kila 3 megawatt kila puthongeba prajana sabana na yabiraba ai ngangkhale kai khwaidagi nganba moirang ke de menungda khwaidagi amamba leitaba खुंगंगम को हेंजगेबा मयामन मदो अयाबा पिबियोबा ngangkhalakai la mai yobiyo mai yegi phangbu paikha do ngangkhalakai kalabsu tobiyoba paugi marak thatna te brekama Why try hard? Blue Sand London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singidamak, amatta ngaraba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule wo chanmina sinabiyo.
Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khudingmakna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. July thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba August gitang kundani. Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes, Government of Manipur. Break matuda taramnok cheris makhataba pau. Ngang Khalawai Jila Parisat ki manung chanba Trong Laubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat ki manung chanba Trong Laubi Awang Canal dagi P Galmol Khulfawbagi Canal gi naketa Chinese Stick Pambi lising amarom Jila Parisat member Kanan Balan Lochingduna thakre. Kanan Balana Bisnupur DC ki makhada MG NREGS ki makhada thabak ase paikhatpani u Pambi singasi hingnana ba khunja singna punna hotna minase haike. Koina hojik hojik thajariba uasi Chinese stick ni apun bada masing si lising ama thajabani koi gi khungang sida thariba upambi singa si koi gi hingnana ba haidana koi gi praja singna su yamna kana thawai yauna hona biduna sigumba u thabagi thoramasi pangthok subaga loinana tungda lakadorba koi gi future plan da su yamna kanaraba ai ngasagi pambai su oraba adagi koina Karigumba usina mapung marai paraba matam dasu kogi kungang lekai sigi senthok lambi da abadi kogi development program kaya da season na bayana na bagi tamakta koina sigumba thoramasi pangthok sabani Akoibagi fibam ningtina ngak senduna madi kahendana thamnabagi pandamda primary school dagi higher secondary gi thak fawbada awareness program ama Irengbam Makha primary school gi eco club amadi district implementing monitoring committee Bisnupur district kapunduna school ladu da pangthokre tharamadu da school gi headmistress Rita Devi yauna miyoy kyana saruk yaki resource person and N Santi Kumar na honglakli ba mahusagi akoibagi fibam asi ngak na hotnabada mahiroi sing da su khangan ba mathok tai haike Punna khana binaraga aikoi akoi bu people ma se thaklan da bayati haisigi adu mu campaign mani environment phatragadi hakchang phararoi hakchang phatragi lai tamsu yaroi paisa paisu yaroi punamak se madugi tamakta aikoi nakoi ki primary level thakagi khoraga college ki thak phauda minister of environment forest new delhi gi namji makada Manipur Pollution Control Board na nodal agency oiraga district implementation and monitoring committee high basina ekoi monitoring committee si masgi lamjing makhada tongan ba district da leiba school sing sida ekoi na high ba program sing se implement tongna ba yaktung ba program dini Amarom the Bisnupur Higher Secondary School this environment awareness program pangthokre tharamaduda school adugi principal W Hemabati vice principal and Jayant Kumar senior lecturer and Ivocho amadi resource person and Santi Kumar na sarukyakhe Chawyaima Higher Secondary School Thobal na chahi asigoina National Service Scheme NSS Unit 1 amadi 2 gi numit 8 ni chathagadaba special camp ama school adu da hokre punna mahiroi nupa nupi chamana camp asida saruk yare camp asida leadership skill disaster management NSS amadi NYK HIV and H amadi goal setting high bahiramda resource person singna wangangani camp asiga mari leinana Thobal kaithil yauna mafum kayada lamtu sengdokre hogdopagi thoramda school gi principal L Damodar program officer unit 1 W Biren amadi unit 2 gi officer Dr AK Priyakumar yauna khunja kayana saruk yake camp asigi maroi bawafam kaya program officer W Biren na fongdokhe NSS unit 1 actually not me but you have any aigi nataba mayangi waiba adumba thabak si apai sana sumba chi knowledge leinaba adumba kema pangdoka dawani masida tonga resource person mayam laaga leadership quality ki aduga ke knowledge mayam resource person mayam laaga seda kaiga doji aduga nakona basigi matanga nakona khamjalaga koina chapudi tumgi yumbi ama oibada sang da yadraba adu masak mayam se nakona madu loksalaga yamna matik chaba koigi nagrik ama oina bagi asoba lambi madi nasigi function je Kumbi Kendra ki manung chana leiba Borayang BGP ki manung da leiba Langobi lambi asi matam sangna sembidana leirakpa do ngasi Langobi maite inat kanbaluf na lambi asi semjin bagi thabak chathakre
ꯍꯧꯖꯔꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ISTVꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ